Bwega tukwina mbere kwa twicokagira kaire muraithiri wa Meru TV na tucokere tukengo twina mbere kwa tukimurikaga mara methiritwo magikuru rangi kiri mangatheti na njirani yakwa rukirirwe munthini na ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti no ya The Daily Nation yina mantu kathomba muraithiri wa Meru TV na yikiritwo rito kana kiwango kira gikoreretwe rangi kira kimatiritwe rangi rukirirwe munthini ya ngatheti ino ni bara twatere ku bara twatere maandamanoni ino ricoka nyuma gatuoneria bora mantu makari tariki 25 mweri wa ithanthatu mwanka mukuruku antu baingi bathie na mbere ko bagitotoro bwa muraithiri wa Meru TV kumana na maandamano banganitwe ni njuri ya Gen Z na arabathie na mbere ko bakeragire mantu makona kuregana na finance bill na antu bwa bathie na mbere ko bwichangira bantu anene baingi kuina mbere kuigwa bagita uturo bwago bare baingi mabara bethiritwe bakina mbere ko bakiandika wa marito mago tutithoma monde lakini rugono ro full coverage kana mantu monde mandikiritwo karatatini gatwire tuthatu tune tutano twanthatu na karatati kamugwanja na mantu mandikitwo kuma na maandamano mara makwirigirwo kuruthika muthenya wa emunthi maandamano makire mara makaruthikane Gen Z baba mara makwirikana imandamano na nushu gatuthungire ngatheti-ini ino utakagita kaingi muno kengo tumenya imbio yikiritwo rito ndeni ya ngatheti ino mwanka umwe mukuruku miji bado noe kurira imwe ya miji noe kurira kengo ithi namba kwekeona kioto nyuma ya ikubia Endobago kurikana mwanko mwende Kenya nethiritwe ki namba kwegwa kana mwanko mukuruku Kenya nethi namba kwegwa ikigeraga ndeni ya maandamano makire na arankurukia mioyo 60 yathie namba kwegwa igiteya wakiri maandamano ma mwanka muthiru antu 60 bathie namba kwegwa bagita uturo bwao kumana kiri maandamano mara maruthetwe giuntu mwanya agago nthiguruni miji mingine nethiritwe ki namba kwegwa bado igitigawa na miririkana ino ya mantu mathie namba kwa makiumagira kagiteaniaka untu bora wantu uri ko mabathie namba kwegwa bakiuragia biuria na bakiuragia imbio ya temire Endobago bathie namba kwegwa bakiuragwa kagita kara nthiguru kwirigirwo kwa ina maandamano mana muthenya wa emunthi no rubwingi sana kiri moya miji ira na baraba umite baraba kwire batai namba kwa bakiona kioto kana Kenya kwarirwa nuntu ni ronda bethiritwe bakinamba kwa bakiore ronda biankoro kwino yo wetwa Johnston Anyango urawi ne kana ne na kumenya ruru ikuganta nyuma ya kuinambere kwegwa gita mwana wake wa miaka 12 Kennedy Onyango kagita kara Kennedy ari maandamanoni na arathie nambere kwegwa kiugaga ati nuntu bakuna nkoro sana uyu no umwe katika baingi bara bathie nambere kwa bagita Endobago na antu bao bakaribu muno kumani na maandamano mama makagita kana mwanka mukuruku President William Ruto na thiritwe ki kana kuga ati ndeni ya interview Kennedy athie nambere kwegwa gita uturo nuntu bwa maringangirwa mabunduki mara mathie nambere kwegwa magite ma uturo bwa kibui nambere kwegwa bugituika kuringana na muchambo yo thiritwe kinambere kwa gita ina kuga ati thirikari kana thirikari no rikunio yathie nambere kwekimenya kira kiaria mwendwa uyu wago irugono rwe karatati-ini gatwire karatati-ini gatatu kareaga ugu kagita kara nyomba bwana yathie nambere kwekiuna wa nyomba ya bunge nambere kwekiuna wa bunge era nene yathie nambere kwekiuna wa na bara bathungire ku barumarumaga antu begagura na ara bunge kuririkana June 25 kagita kaya maandamano mama irio kuonekanire untu butono kairi ana baba Gen Z bathiite bakathungira bunge baka baraganie mainto kuna nambi na bagatema mwanga kinya ajumbe barabara ndeni ya bunge no bakainambere kwigwa bakiwe ya gogwaya magaruka bamwe bakaugiria uturo bwago karatati-ini gatuna mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na thiritwe kiga wirane bwa kuwata mbaru askari aberete bori na support yako kana bori na tukamita hata support bori na ri
imbu watirite imbu kubo support gatumete wo support tu inkubo support ndi nabi Kenya we Kenya. President Ruto ethiritwo akigawira ne kiri askari ati akainambere kwigwa kiba supporter kana kiba watambaru muno kiri maandamano mama kuruthwa kana mamethiritwo makinambere kwigwa makibangana mu muthenya wa emundi wanoka Ruto ationekana akiuga makwe mukiri mantu makoni maandamano mama na ethiritwo akimeneria baraba ko nyurunta askari ukaya kiri askari ukamugera nkomango ukaya kiri askari ukamuruma ukaya kiri askari ukamurutha bokwenda akauga atietigiria askari bathina mbere kwigwa bakibuthagwa na kuruthirwa matharao mama monde lakini askari bakuiga ukaria na kumenyera nthiguru na ruga kagita kara ukutharao askari itaka ukutharao ukaria bwa nthiguru akiuga we atietigiria kuona mantu mamu makithina mbere karatatini gatutano ni Inspector General Nkona Gaogo Inspector General wa polisi ta Douglas Kaja na arethiritwo kinambere kwigwa akigira akenya wirane ati bakainambere kwigwa betheria kagita kamandamano marama kwirigiro muthenya wa emundi police boss uyu arethiritwo kinambere kwigwa akimeneria baraba ethiritwo bakinambere kwa bayitumira ana baraba ngebura gutagirite muno kiri kuragaragia maandamano mama nkuru gikanja nethirite kinambere kwigwa gita mbitwo kiri baraba na biashara na ara Nairobi CBD kuinambere kwa bagikagira ndiricha chechuma na kinyamirango iraeta kinambere kwigwa ekiunikaga kiariria and kibandeto kanja nethiritwo kiuga borichi nethiritwo kinambere kwigwa ikirutaniria gutigira ati bakurutanwe yago bora kwagirite ikaratati ni gatuna karatati ni gatuthandatu kariaga ugo gakiaragiria nchamba mwere yaga wawetwo Wafula Buke no muraithiria Wafula Buke areo miankani ya 90s na Wafula ariuga no mugo baraba thie na mbere kwigwa baki tirimanaga na kagita kaumu muno kagita gautongoria bwa wathani bwa Moi na araugite we ti mugeni muno kiri mantu mautwika ati numu wata mitaya kana abduction ire ikwenderea alende na thiritwo kinambere kwa gitari na kuga ati ku watu oku kana abduction ino ku abduct oku tuntu butho na baraba thia nambere kwa baki abductwa betha wabe na rugono rwa kuga akauga ati mantu make matakaraga bwega na akauga nethiritwe akithi kana ke watu maita 24 muno kiri utongore bwabo tare obuthuku na akiuga gendi kumani na abduction dire chiritwe kinambere kwikionekanaga aga ugu ndiguruni yetu ya Kenya itaka utongore bwa dictator bukwenda kwinambere kwa bugichoka na mirango ya nyuma akui karatati ni gatuthandatu murithiria wa Meru TV karatati ni ka muwanja kare aga ugu la salale kwina ntu bathie okwe bagitiwa na nguma bathie nambere kwa bagitiwa na maringangirwa bagitiwa na ronda matakiora maisha ni mago kumania na maandamano mama mathie nambere kwa makirukaga mwanka mukuruku maririkana mama ntumara maonekanire mwanka mukuruku mariaga makiaragirwa na ara kwino yo aria aribita always be so 29 old Brian Mwangi ya ndakeno wetu Brian Mwangi iriaga ugo arethiritwo kinambere kwigwa gitariria bora bwana maisha make magarukire na matwika kana inambere kwigwa gitwikaga indi timuntu bora karakari timuntu ta timuntu omba kwirutira ngo ichi yake bwega nuntu bwangu machia mwanka mukuruku ariugathia nambere kwigwa kirigagira cousin wake urathia nambere kwigwa kimuchenche gikinya diaper kuthamba na kinya kumwikira nguo nuntu yako we gutibu aibombagira uyu ni Brian Mwangi ariaga ugu kwina mtongia wetu wa Samuel Kinyanjui kwina ongelo Jazz Mwabe baraba ethirite bakina mbere kwa bagitaragira ngono chiago bora mantu mathie na mbere kwigwa maikaraga bakiaga kinya kana maisha mao makina mbere kwa maichenje kabisa bagitwika bionje na bionje batari na bio agaonko na how inspectorate officer Brewery City Hall ndikirito agobona kagito kara kuja kana kio zino cha thina nambere kwikionekanaga mantu makonena ukalima thina nambere kwa magikagirwo sana na arante chenero bikwina
narora nterechia mbio narora nterechia Nairobi nara CBD iko athie na mbere kukionekanaga ukaria bwikiritwe ane sana ini kire gutigira ati maybe into biti na mbere kwa bikithukangagwo na mantu mara mangi nara andamani babonekanire bakina mbere kwa bakibithagia nyomba na binambi na into bingi ende kurekana inspectorate department chief officer Tome Kimani nwewe nka senior officer urari na arantereche city hall kagita gaka kamanda mano mama muno barabangi bare kuthi na aranterira nteringi mwanya ni kengo gutigira ati andamani bakwina mbere kwa bakigero karebo kugana nethiritwe kina mbere kwa gitarire bura arungamire ucigi gutigira ati akuona gutina manyange marathi na mbere kwa makionekanaga muno ni na bugitaragiru hata uchamba bunene bwa mushamba uyu kwina mbere kwigwa akionekana akiruga mauchigi kumania kana gutigira ati into bimwingi bitie gubikithukaga athuganirwe ba Ojwang kana athuganirwe ba Ojwang bethe tubakina mbere kwa bakiringithanagwo na Kinya na gikuo kingi babathie na mbere kwa bakiraga Ojwang bethe tubakiringithanwo Kinya na gikuo kingi umwe wa athuganirwe bara bethe tubakina mbere kwigwa bakiwetwo muno kumana na gikuo kia mwarimu na blogger Albert Ojwang ni General Service Unit GSU abitha wa GSU urathie na mbere kwigwa akiwatawa nundu bwa ekarikarire na kuririkana ndi kuringana na Duncan Ondimu ura ni prosecution kana urathie na mbere kwa gitongoragirie kuria biuria na ara kotini nethiritwe kina mbere kwigwa kionaniete John Ngige Gitau uyu wa GSU ni numwe wa thugano banane ndeni jagikuiki na inara kurekana untu bubu tibu mbere nethiritwe kina mbere kwa kiringithana gwe Kinya na bonge tobo independent police oversight bara kwina kametiria na mbere kwigwa kiraithagirie kana kirutha oversight ya urutingo bwa polisi betwa IPOA principal investigator Justin Nyatase nethiritwe kina mbere kwa gitariria na kuga ati uchunkuni no bwethe tubukirwa na bora bwethe tubukirwa monkethi bwethe tubukiona na giria ati well in custody the fourth accused Gitau is said to have held a position of trust among detainees at the central station ya kungana chunkuni bwa bwethe tubukionekanagia kana bukirwa bwethe tubukiona ni muchambo yote thitwe muchambo mwega muno kagita ni ko rutungu na ara ntereche Central Police katatini atunana no kena ndetu ino katatini akenda kale yakena advert murithire wa Meru TV oranga no kaina mbere kwego kibona gira ndetu ino chionde katatini 10 ni railway project races environment land right concern for Karen Gong residents mubango wa areri nuthire tukina mbere kwigwende okiuria okana ukiuria biuria muno kuma kiri mantu mamara matuthiurukirite ithakana muno concern ino chire tukionekana muno ni akaribana arante chia Gong ni bakiuragia biuria mantu mwanya makoneni na railway ino kurukira tatini 11 bado ndeona ni maadvert mari yagumaga nona mantu makoneni na senior school methiri tumakina mbere kwa makeragiro karatatini 12 ni geography na business studies are the most preferred subject by learners in grade 9 for studying in grade 10 next here kuririkana mathomo ma geography na business mo mathomo mara methiri tumakenda wa sana na aritwo baingi muno kurutha na ara ndeni ya grade 10 ndeni ya mwanka tuthiete kuringana na mutongoreria wa erekeria wa mashukuru magi secondary na muno ruterendwa kithomo William Sugut na thetwa kina mbere kwigwa gitariria ndeto ino akiarire mantu ma electricity kana mantu ma stima mantu ma urandi mbao mantu ma chuma kinyaume thetwa kina mbere kwigwa
magi attractana methere tumekujeria namba enini ya ana bara bethere tubakina mbere kwa bakendaga mathomo mama murithirie mwende wa Meru TV. Karagari ni ya 12 ya kumurithiria wa ina mbere kutuanga ngatheti no ukegwa ukibonagira ndeto inu chonde nkona rugano rwa from 9 tariki na mwezi wa 10 survivor to Dusit 2 victim man's pain of losing a son ya kwena muntu murume ore aya uko thiri twakionaniria kieba kana kithikiro ya kumana na bora egwire agita mwana wake kumania na Dusit 2 ngwete no kurikana mantu ma Dusit 2 muthaithiria ya kwena muntu ore agwa gutariria ururubura egwite kurukira karatatini ya 14 ni mantu makone na opinion imwe megwite makiaragiruaga karatatini kana kumira utukathungira mantu makone na parenting mantu makone na uciari methiri tumakiaragirwa mantu kathumba kana mantu matano marama mba kuthema muji uthina mbere kugikara bwega na kwiwo we muji wina gikeno na kumenywa bwega kurerwa bwega kuria bwega gwikira bwega na ikengo kaina mbere kwa wina gikeno kurikana twankinya kwiwo kwina utonga bunene kengo family iwe yina nkena twankinya gutwike kwina bingi vya kuria kana kwina bingi vya wikira kana kwina bingi vya kengo gutwika ati family yina nkena no inde kinyaka ukanini gakuriwa kinya ngwenu ciiritha twikuthambu yekirwa bunka ithambitwe bwega bunka kwina kumenyero bwega kwina utheru na mantu mangi tamara kwerero na mantu mangi ukaina mbere kwa witethagiria miji yegwe gikaraga bwega na kwa kwina ikino ndeni ya family urero kana utonga tibu guarantee utwika muji atokaina mbere kwerwa wina nkena kumiragu kuririkana ngurano cia muntu murume omwe kugura akabateke bwethere tugukina mbere kwa gukemenagirwa ni dini ya Gikristo no indi kwina dini chingi chithere tukina mbere kwa gitigagiria mandu tamama na indi biure tugukiura gwaga ugu ibwega maybe muntu kwegwa agurite akabateke ntukumenya maoni maku imare kuno ntu maybe tuge muntu murume gutwika atikugani muko morenwe is it good kwegwa kiguraga akabangi maybe bagakaranthe bakarinekera mugakoro wake no kumenya ate maindia inkwenda guchwa mukonge kuongera mukonge kwa kwena ngwate ndo bakachwa gongi lakini kireke kurwa gari is it ibwega kwegwa maybe muntu murume akiguraga akabateke yatene kwagura na wakabateke lakini ndi yatene na kwa ena mantu mwanya by the kagita karaga tene muraithiria maybe mbere ndotina mbere kwa gutukithirikagiria mantu maramekiri tori tundeni ngatheti kiage atuma muno wona family ikina mbere kwegwa igi wewe muntu murume wona muntu murume na kugura kinya baire kana bathatu kwa ngerekano chuchu wakwa chuchura nchiro mukuru wetwa Kirembeo kagita konthe nkura mukuru wetwa Kirembeo ti mukuru wa kuthakira ti mukuru wa gucethera nuntu angentaga karakara sana angentaga kambiria kure muthanga angentaga karangire kure muthanga na ruwa tamburi nuntu wa kungenta kungenta mongo atwika mantu makuru mantu unbelievable anyway tutakaye na inu ari na ekuru tuge aina ekuru baire aina mwakuru weto wachekijege na aina mwakuru weto kabaki kuru baire no imwe yangerekano kankwenda kuoneria imwe yangerekano yabura wakara wa maybe kagita karagatene ndaina chochongeta wa kaburiro aina ekuru baire na maybe bange na gugu batamenyekana na gugu matwakani na gitumi kinene kia wonaga kagita karagatene ukiona muntu murume kana mukuru akwina mbere kwigwa akiguraga aka tababairi ikwegwa kwina mbere mangwataniro ya utwika isasawa ithiugure mwekuru wonge it's all right na kiuri gikaya ekuru babo kugura batekeri ukaumbana nabo mbere wetwika no kugura akabaire gatwambiria gumbere ukakugo no kubanga kugura akabaire kagita karagatene undu bwa mbere bwo kamba kuraitha ni nyachiaku ata ekuru baba bakenda kagita gaku bakenda your time bakenda attention
na muno na gitandani atwari unegwa na bemuji na arora gitandani ukendekana sana na kengo twika ukagura kabairi lazima wewe ukionanagia kana wina inya eno yotigira ati eno kumba mantu mamu nontu ingimenyoka kwegwa wina mwekuru umwe miatha ino theke kuthukia thaino rithira mwekuru ro mukinya wenu na ucomplain aliuga utionawa uri ya ukiuga uchimba kamunda watu itorano mamire utikumba kinya ibuti bingi kibuti kimwe nugetire bora no nogire lakini kagita kaga teme my friend wethagira we gwi mukuru toju mwekuru uyu mona kamwira iba itabadhari we chwagungi ntirwa gukwira ama na matheri chwagungi tabadhari no ndo ntiumba bubu ukethira kwina bata ya kwigwa kwina maybe akurubaire na gintu kia muno giachangagira igutwika ate akuruba tene ibare ya gabwega akuruba tene ibanyunyaga bwega waya kwigwibye kuria utikithira mukuruba tene akiriyaga yangana kuria nyamwe wetwa anga tuirio tutho anga tuindomini tunkwana tukiriwa ino tunyamu tutho abana ukethia mukuru ariugiritu maybe mikwaye arugirwa matuma arugirwa makwa irio bia na inya arugiritu irio bitena inya muno maybe no anga muthere nuumba kwegwa those days tuirio tutaenda inya muno lakini ketha arugiritwe matuma arugiritwe irio bia biumu mikwaji na arugiritwe nkimia mutu nambi na muno into bia mwekagira inya na agugu gatwika mzee sawa na okethira kinyena kabairi ibakwana lakini kagitania kari tukireithagiria guma kuringana kinyamirire yetu na bora tukara akabaire wairako anyway ntikumenyoka kwegwo kiumbaga I think na kego dini ene wetigiria no sawa no wewe ukiguraga akakinya bathatu kana bana lakini gintu kia kiendekana mu nigutigira ati akabaga wagura baire bathatu gutigira ati no kuba satisfy kana no kuba kinya na abatiko bakinyagwa nuntu ikinonto kaya kunyuma wewe tu wagura baire watu ikoti kumba kaba kaya bathi nuntu ingina kwa gutibia kuria bitari no ibia inogo na kwago TTV wetai no ichiari nogo ngweteia gitumi kinene kiangurano anago no kumenya karatati ni gatuna kariaga uwa kiuragia atiriri ibwayaga muntu muno kwegwere umukunu kuri antu arume bekuna muntu murume ukona ntiye kana ikoyaga muntu murume atibatiri kwegwa ari umukunu abatiri kwegwa ari muntu munenkaniri kana mweyani ibukuri ugu karatati ni gatugana kayaga thingatirite agugu kararire mantu ma justice irekire kinambere kwikionekanaga karatati ni gekomna tuthandatu kariaga barua irekire nambere kwikiandika wa barua mwanya ndeni ngatheti ino ini iriaga ugu kumira agu tukethira mantu ma county mwanya na arachire tikinambere kwikiandika ngono chiago agagu kumira agu tukethira ndeto chia international ndeto chia kinyome andeguru kumira agu tukainambere kwa tukithagia ndeto chia kibiashara ndeni ngatheti ino na kumira agu muraithiri wa Meru TV tukainambere kwa tukithagira biuthi agagu ndeni ngatheti ino na kumira agugu ukainambere kwegwa ukithagira ndeto chia michetho na kumira agugu bado ndeto chia michetho no chuchire tukinambere kwikithukia monka kanya kamuthia ndeni ya ngatheti ino ya The Daily Nation muraithiria wa Meru TV kogu ndeto imbingi twiragomba kuinambere kwa kiumugaruka ukagura ngatheti ino no kebonera ukomaguru ukagura ngatheti ino ukebonera ngono kathumba ira chiritwe igikagirwa urito imuthi ntu ya maandamano muraithiria wa Meru TV na eri ntu ya maandamano nikainambere kwiyonge kutathari ati baraba kwibanga ni maybe kuthi maandamano ni wewe no ankinyothire there is kegwa no ankinyothire ka utwika no ankinyothire maandamano ni ama tafadhali imenyere take care of yourself utina maisha mangi mautura maisha ni wa mama na kogu ibwe woka inambere kukimenyagira nkuruki
gutigirira ati utigutumirwa buthuku maybe kwinyangi into bia barabangi utigutumirwa buthuku kwina mbere kwigua ukirutha mantu matagirite nontu at the end of it all maybe na njira imwe kana irengi untu bukaya gukarikira, God forbid, untu bukaya gukarikira umenye igu wenka ugatwika affected gatugigo maybe untu bukumire tuge kwangerekana no aratho igu wenka ukegura thitwe ti muciari waku ti girlfriend waku ti mwekuru waku ti cousin waku ti murwanyu gwe kana wengwa gukaina mbere kwigua ukiumia kwa wibwega tukaina mbere kwa tukimenyagira nontu tutiena uturo bunge bwo gutura uturo no mabubu na ibwega tukaina mbere kwigua tukimenyagira kiri mantu mara tukaina mbere kwigua tukiruthaga muno gutumirwa nai ibaraba na nia ciago bongwa kwe mdeto utamba ati kwina ntu banga nitie kwina mbiru thitwe tafadhali gatuina mbere kwigua tuki ruthaga bwa kubatara kengo ne thirikari itikaina mbere kwigua igipambana na ati kana kengo sheria itikaina mbere kwigua igipambana na ati nontu all in all kinywa tweka kwigua gugitiga wantu bakiuga justice for who, justice for so and so kinya watweka justice ikonekana utare ogori in justice injustice ya kathente injustice ya unyamuri bwago tona wana tharaka bukerwa indetio ya unyamura justice ino kinya yonekana ikegwere ndeto ya utaku mbuge tundeto ya utaku nontu tayari warmero tiguore tayari utiwe wina kuguru waku utichoka utiwe wina njara yaku utiwe wina kiongo yaku ni na ibwega tukegwa tukimenyagira niyo thirikari tafadhali netigire ati kuina mbere kwikigaga ukaribwa kugana igi protectaga ana bara maybe bakiwa bena ara mandamanoni antu bara bakiwa bena arora utigire ati batina mbere kwa bakira thananga kana bakirutha mantu mara matagirite indi baruthe mantu mara magatigira at least kuona mantu maukarabwega at least kuona gutina angangania na tuterere mandamanoni ngangania karire ona mandamanoni ngangania karire ona na kuna ko tuina mbere kwigua tukiraithagiria bwega nontu bwogo murithire mumo makwendenia mangatheti na nkatho chimwanya nontu bakwina mbere kwigua uraithite kameme kana uthite na mbere kuraitha TV ya kwira wendete ya Meru TV na kabuthira bambita ni Feminazwa Kimathi rutero arungi ni Alex nwe mwerekeria wetu na tukumira wende tukaina mbere kwa ngichokagira kaire kithakira kingi na geni betu kengo tuina mbere kwa tukirithagiria mantu makonenie na mwerekera wa mugongo. It's a very good morning.